Mota itu twa nisienda cushion na umundi thini wa kilungu kicha kuchendete vyuchawi ene uya vamutongo TV ngwatani ya mukamba twithatune na umwe ulawi mandya chewe chake cha kila muthenya kwa kusovesia mota cushion na no kwata akindu nita wa Steven Mwema ni machinery county ya Makueni ekatwithitune nake nikendomane uya ne uya karibu ndi mwana musese thini wa kilungu kicha uya ne uya nikenda ndi wiseve ne twa kuna uya wako sovia sita wa cushion sia mota ila wana witembeleta kunzeni watindata neza muno ndienda kuintroduce ya uya nikwa totabia we mwene uya ne wacha nike nondu uya ne uya tamba mana uya ne wacha uko na uya kwikata uya wa kungunani uya wa kusovya cushion kusovya sia mota cushion wenda ewa ngali wenda ewa sofa set ngali nisika cushion ngali nisika cushion ipelani ipelani ni so ino sia matatu yu kana pasa no kate itaisi si o ini no sovya sia ukeke ibela lakini muno uyo la kwamba kumamwingi ni kusovya sia mota cushion na sio kule sofa set nisika cushion hata kindo ki nisika sofa set nisika wa sofa set o sofa set ila siteza ombeza mbingi na quality isoba wana itambai ndo wa minozi si itambai itaisi baba itambai ni si soba zila soba zeti usiona si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nene na kwekando makwanesa ngiti kuwe isu si ando azu no kotumia ama mota ndo ni mendete pe material nge egeno isoba sisindu ino material simbu yake pathokani ndo wa minozi si ita material teno ino indi tio ndo mwenezu na ukambwa ne kembesa ukaza kumba mbesa yayo sindi mbewezu ino ne sofa set esu ne quality sofa set sia na kuma ne esu ne sofa set ayeno yu zete to meao ko ka sofa sindu isi akawaida cushion cushion sia mota niwezi batekemea na iwango siando no ngina weze kumba no kwelewe customer sia ndokaketa kwa kuya mundu kindu kineta mbesi anona na agenda pikela ba no ngina wethugesia mawonzu mandu alotho kumanamo na nundu muno aume mota ne maazila saingine mathoko mama katinda matena kindu ukambwa kwa tombesa nini ugeza kumba na mota yake ne ndwike ndwi mumena nundu akumbwe na mbesa nini ono wotia matidio ala mamuyani yematoma mkwati akeza okwata mpesa ko yino no isoba sio cushion sia mota ba niso baze cushion sia mota yune mundu lawe mbua ayenda high class yani mota ile kwenda standard ote kwenda yena ando ingi ando ma deep state ukaza kumba yambwa ni mundu kwenda mota yake ya utembea ukaza kumba no kwenda mota yake utembea nde kwenda etumeto ta andu angi enda kindu chake ukaza kumba onake ende tunukuwa ngo yake iketa mauta nde kwenda ngone ida mauta ne gole uyo no ambende uyo nambiye ngilile na tandatu na kola uya wa mabisa mana ambere ni kono ba no mete mindi no uyo nguma ndiana mwene lakini ningitio mata imange uya wa mabisa wasaba kuya Mombasa uya mabisa nasite ba machinery ngomwe wanga di akamba bathukumange akamba kependi cha mwito omwe ngoma bunga di ukunda ngekalanga bunge wana noa kazioka kumusingi na bikawa za kumbwa nundu pepo abantu mundu bikawa kaza kumbwa na wendesi wangai na bikaba na kwata ota Tanzania ya kwaza mabisa weni wese mutewa muvingo tio nini mutewa muvingo mwaozi muzaya au muuku au sindu isu wane order nane order na di Tanzania na di anu meba mambiyo we miaka mingi wekyo kuna wazimu kana ndiwenda tokie mundu ayenda uya wako wawonete azia tenda mwene wawe weba tikwenda mabudi maingi we machinery ni machinery nenda mwene wawe yawo na nambo newa nisovye sambo niziwe kana ninye nundu andungine menda akuyendese makabanga no maikata no mato kana zo bicha na nengwe ota ya kusovya mbuzia myo mbuzia ile to raino raino ino ida na ma ida na kaltulo vyetu ile bambe pe raino na be buffalo tu pe mbo na be munambu be mbuzia be nguo au kekodo leo bati au kila kitu kiboko nicho ni kiboko ni nguo ni nguo ni nguo la ikalaki ipo
Hippopotamus. Kindu chao hizi kizungu. Okay. Nani wana oda ya Tanzania wako la wewe Uya wa Tanzania na ina thukuma na nenuka. Na kola Tanzania. Nundu na ndie ne the ome maitu muno makwamite ku. Mundu numbe ngewa na miaka 30 atenuka. Stale. Dar es Salaam kwa historia. Stale na kama kuna thuku. Ukeza kumba ni moza andu. Meugwa we mu Kenya wote ka tondu to sa sungumo ka kukitu. Kiata. Ukethia. Kumba we maana ukeza kumba wa dhamana sana. Okay, ni manenge yes. Nino ni kuleke Kiswahili cha kwe chao ki tofauti sana. Ni walika nena kidogo ukeza kumba naono lakini ukeza kwetha nusu wewe mwewe nicho kesi munomba wembwa utekuelewa ni Kiswahili ukita kuola ndeto ukeza kumba ndu nena nandu kwa wingi ukeza kumba nito pindetie tito pindetie lakini ukeza kumba mundu okule kuli no muzungu na ninge Kiswahili no kueleano ono kanene gili hata na wingwati ono ngwasia baimbwa athe isi trick na mandala ngathi uzungone ngeka haitha ni kliti angulenge sunge iwe tuke bakwa uyo no wa cushion no uyo wa cushion walikangata uyo wa cushion na likanga ni kumbwa nae uya wa kwambe kwebundizia nae uya wa kusoba izulu makanika na wethe nende no soba izulu wethe ningutusobe cia cushion ndu izulu ibinde ziko ya moda wethe nina kaujuzi kanini uko sekumba kakushini kapela kaka gwekalela nikeke awakala kakushini ukesa kumba ukasobese kakapa no ndo akumba ni uzeke mbwa ake chumu yukeke awakatumbi sobese bamona ka mattress ukeke ukesa kumba mundu akalela ndekuwa aibine uyuwe kasobi isulu kana kulia na soba si isululu umakanika wako sobya kusingwa kaida kusukalimu ene wako kwike amalisao ikombe ena utsindizu okulia nondo uzuni wo makanika na wethe awo yosu ningwata nisi ningusobya tukushe ndu nongusobya isululu weza kumbwa bado nona kaidia ka muthemba osu yula mota inokie juwe inokie yue mota inokie metoke sia boda hii sia China tena inatwa mayama ukaze kumbwa yathaite ongili maana atatu na kwa ni wa tupeza tunini wezi ndipikela juwethe hii la sinokie binda yake bake athokea wethe kumandhia muika we wethe ani singeva you know kana ize na the we wa mabisa na uru alika kithila ni wethe ani wathuka nundu be undu wendie kunena wethe ati lazima zungu makoka wethe azungu ni makola kuka na wethe ayuta ka uthukuma na machaina mayeta utethio na mayu wasino kuwethe we witu wa mabisa indalezu ya mabisa ne yathuka june manda plan B nondo ninge wena maundu maingi ndino wa kileko chagu ni walete kumba waete thina ukamamba ndu tona kwika nye nona mbe utume o mota hii o gusheni ukaza kumba no maisha mako mainoma muno nondo nina thukumangie wea wa ndepia 97 ngithukumia silingi 250 97 indi bana ndo bwa miaka 97 ni waithasia ni utangi hiyo ni uombe letu hata kumbwa ne mutange kwekala ndini wa Yesu niko kumbeka letu ukase kumbwa na ugeya 97 na thukumia silingi maana ile na 500 ngithia ndethia na wembwa pena mateso maingi muno ya kwandeko na wembwa ndio no kiokola we abangilile ngilile kini wona kolewe nundu wake nundu wakumbwa kila mwi ngete kulea kuibwa mbele cia kusinda ndaka kwa mwana kwa mwi to bibiri ti kwa mwi ti thina juno umabu wesa kumbwa yukela ki utuma ndembwa nina kwembwa nina ham na kwembwa ngisobye sindu cia kumbwa ndi mwandike ni mathina ala naona na kwitina na yuwe thea yu ela no kie na plan ubo wawe yao yo kushini ambe watumie ndi kushini ambe na atumie 2016 ni yetekileka na ne alile aina thina muno ndia alea nundu ni musioba pa ni fiti ndia alea na ndia abundi kwa uyone mundu ajabila yeko wekyo kwa metekana nekie kuthukuma ngita kusisia na kuthukuma lakini tia ne bunde lakini mbunde asia lakini nyendia abunde ibinde yumo tanisa tumia cushion
sio kie siapikanga kiwango weza kumba si utume cushion lakini sio kazi apika kiwango weza cushion ile zoka na mota wembe ni siambe utwike omuno wembe ando maena idea ya manondo mali refeka ukeza kumba mesio kama kendo makakule boka cushion na sio kusi yaza kwekara yula nozie o plan izi wethe nambe obundi anjando nambe obundi anjando weza kumba endi mo kama ambe o manana nambe o matume na wethe juke vela ke kilu moche inondo tumete atuma ogeza kumba nona ka pipe ni ka ka zileta ba be ka ndoka zileta ba ino kiena ba se ke vela chambe juna dimie ke vela chambe na ate ye ko dima ba na atumie ke plane ndia bulani tie malangi ke ndo kona ne plane tie na atuma langi o na owe ba ande uoka na nende ndo mundu mbwa ande no mbwa ande kongela experience wese ukeza kumba no ende na kubumbwa maundu mana na yuwe there nundu wa kumbwa naye wa hati nundu wa mapisa wasa kumbwa watizia malaa malaa wa matizia uyona mema na ke muno na ndia awo ya kwa mundu na kitie kumya akilini nundu nozie maswala nege ama masai mapungi ngona asa visa yina mosa nonga kutizia kana ni mato molika ba na malika ne pendute na malika weza kumba yu andu measia bayingonge ulotu magushi ni bayingonge na bayingonge na bande kumba bayingonge na ni kwatia makuweni county ndo ingo dawo tuko makitui makuweni na mazako na voi ningo dawo madokuma o maumete kuma kokoku juwe thea mabundi alangi mambe ye kuthukuma uyo ni mambe ya kwenda uika kusovya takwa kiyugela ndunge anga imuvya nacho nichiko nikombwa embwa pe undu tona kombwa niso ntona kombwa ni nawo utona kombwa witamani kana ndo angi kwenda kweka takwa unga iwethe ni ngona bunu mbikite chendi kenene na yino ndo amasa ni ukuli ate kwa mudhana cushion yole toso bisiana cushion patekemea netuma cushion plain teno ya kivela jetina kana netumia seti embwa ni seti ya kitambaki ni nduma ota itatu kwa mudhana ikathala pyo itatu ikathala ngeke yoene itatu nusimba tegemea speed ya kuthukuma kwa thukuma mbala zingitela ndeku ende na mulale wa wendo kumao ile na ino kule kwa muthino la musiopyo muthino la musiopyo noto no lichera mbeza sianata roughly muthino la musio ningo thako mbondo na uthukuma kendo almost ngidio thanthatu na kwa mbehana thanthatu ngili thanthatu muthino mwe muthino profit pia nata ugeza kumba niona around ta ngili 3.5 siapo nina maana kila kitu metote ende ni mbesa iya yuzi patekemea uthukumi wangu na uthukumi utu wa mokoni omunthi ukembwa utekaza nthini wa wea waku uyambea kwazia uyo ucio ni muthuku lakini ukabanga ucio ni wea na ukike apiti uthukuma na wiche kwoko no thukumoka kwa tombesi lo myaka etano yukite uyo ni laba nimbwa ndetaragia kumba ni kiwango kingi na ile mbona kakale kakwa nondo mbona na thukumia uyo na woka mota kakwa ka shughuli yako ona ngali no nguwa nondo ni kiita ngai monene no kumbete mawea na ndete uya na thukumani ni sinunu ngai na ningo usiola hivyo ni kumbwa nini kala na ndo nezo ka kumbwa na boda boda imambe ndete ndeke pela ngwenda nondo akumeka neza ni muvya muno ndo na itova mutongo TV ni kwendea nesa uthoeka kale na komanda banze ntoiso kambi ndo kuthe ngauwa ni lazima ngugwe ningi na ni motabani obo musio ndio ngina wetse kumbwa ningwenda mundu longe ndo niendete thank you so much muyathimwe thank you mwana museisia kilungu cha wia ne wia va mutongo TV ngwatana mukamba kilungu cha bene cha dhala twakuna wia wako sobya cushion na ende twambothi mwana vaini nita Steven Mwamane sio gethe tena mutaalamu va studio nikenda we say the intro neno tando